adok tamuta saodik alana sadarion adong malima si kunjung atta. Jadi amang dakpola lelek kami hona mengucapkan selamat dohami. Mau lihat mah dia meninggolan. Jadi sahak do undangani tu Bapak Darwin Simanjutak. Oma nata bangga-banggahon di tahun 2020 sia neng mencalonkan do amangon tu DPD. Iya. Urusan sian keprion. Jadi amangon tu dia pe diudang. Naesek-esek pe na terdiri pe amangon rodo. Agak jarang do amangon songon amangon burjuna ro berkunjung tu masyarakat. Jadi mulai sonari nunga di pupuk amangon neng berkunjung tu masyarakat. Jadi di amang situ Aninggolan do marga si amang situ meang mau lihat ma diudang ambu tu amangon mau lau naik perantaraan para kayot doau. Alai napa maju kalak batakon sangat mendukung dau. Alana songon na lagi sepih do nuaing di DPD honan alani sangir sabalanga dangadong nagawi perwakilan sian anggo alak batak nadong di DPD on. Untuk 2029 mari kita majukan siapapun itu orang Batak. Amin. Harus duduk di DPR di pusat. Ima sianau selanjutnya hupasa ma tundangan. Boleh tema tutu di keluarga besar Nainggolan suang songoni nang keluarga besar Situmayang atas bokodo jojo menatutu tuhami grup sehati rotu tuhami mengadobi di partikianon na mengucap selamat matu tuhami itu Bapak Joshua Dohot Osiate. Nah, alana secara khusus undangan ni ala amang si mamora rotu hami atuk songono pedi haroro nami otik susah dia pabainan nami basan dia matong pinoparmuna haduan gabiak kapi mimpin di negara tau. Amin. Tuhan Yesus berkati. Salinai dohonon nami selamat ma atas pemberkatan nikah suang songoni nang ulaun adat siapa tahun sanggia ma diramoti Tuhan dosa tu ujungna. Songoni ma sahat nihata nami maula tema di hita saluna maula di tuhata botima binasa. Matutu. Jadi lasongoni mamang setitik masyopa tu golang-golang pangaraupa. Tuk sosadia pe nani pasak di ketuai saya gudang mapi nasi. Horas langsung mainkan untuk Amang Simanjutak. Goyang-goyang anak tiri, goyang-goyang sambil menari di tanah lapang. Goyang-goyang adik saya, goyang-goyang siang dan malam terbayang-bayang.